dukomeje kubasuhuza inshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye turabasuhuje tubifuriza umugoroba mwiza tubifuriza guhirwa mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi nongeye gufata uyu mwanya nsuhuza inshuti zacu zose zikomeje kutwereka ko zidukunda 5/5 ari nayo mpamvu mbanza gusuhuza uwitwa Chance wambwiye ko adukurikiye 5/5 nkasuhuza uwitwa Iradukunda Desire uherereye Zambia nkongera nkasuhuza uwitwa Emmanuel Obedi nawe watubwiye ko adukunda 5/5 nawe nkagusaba kujya munsi ya video ukatubwira uherereye ubundi amakuru tukakugezaho 5/5 ni miborogo n'agahinda kubarwanya umutwa M23 bamaze kwamburwa imisozi igera ku 8 ni ingabo za Congo FARDC Wazalendo abarundi bongeye gukubita ahababaza uwitwa General Sultani Makenga bamwambura imisozi igera ku 8 ni muri Kivu y'Amajyepfo amakuru tubazaniye nuko magingo ayangaya M23 yabuze ayo icira nayo imira bitewe n'uduce 8 twamaze kujya mu maboko y'ingabo za leta y'Kinshasa amakuru aravuga ko ingabo za leta zigaruriye turiya duce two muri shoferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe nyuma yo kugaba ibitero karabotaka nyuma yo kugaba ibitero simusiga ku birindo bya M23 imirwano y'imande zombi yari imaze iminsi 3 irimo irabica bigacika utu duce M bivugwa ko yambuwe turimo umusozi wa Remera tukabamo umusozi wa Bushaku tukabamo umusozi wa Nyabagondwa tukabamo umusozi wa Mwami umusozi wa Ijwi ndetse na Cizi utu dusozi kandi turimo andi masantere akomeye cyane arimo Rumbishi hakabamo Igari hakabamo Shanje hakabamo Chapompo hakabamo Kafurufu hakabamo Katare nkuko societe civile yo muri Kirehe ikomeze kugenda ibitangaza amakuru avuga kugeza kuri uyu wa kane imirwano yakomeje nyuma yuko M yari imaze kubona umusada w'ingabo zaturutse ku kibuga cy'indege cya Kavumu nkuko byagiye bitangazwa n'abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye ni intambara yabaye nyuma yuko ku munsi w'ejo hari hitezwe ko habaho ibiganiro ariko ibiganiro nibigere ku musozo cyangwa se nibyigeze binaba ntiharamenyekana impamvu nyamukuru yatumye ibi biganiro byari guhuza leta y'Kinshasa na M23 bitaba gusa amakuru avuga ko kutaba kw'ibi biganiro byaturutse kutumvikana hagati ya leta y'Kinshasa n'izintare za Sarambwe bitewe n'ibintu bigera kuri 7 M23 irimo irasaba leta y'Kinshasa ko byatuma habaho guhagarara cyangwa se ko byatuma iyi ntambara yahagarara M23 ikemera kurambika hasi intwaro ibi bintu M23 irimo irasaba leta y'Kinshasa irimo iragaragaza ko itakigera ibyubahiriza ni nako kandi ku kindi gice FARDC Mayimayi FDLR FDNB imbonerakure barimo kugaba ibitero karabotaka ku mitwe watwirwaneho bivuga ko urimo urakorana byeruye n'umutwe wa M23 iyi nayo ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa nyuma yuko hari n'amakuru yamaze kumenyekana ko magingo ayangaya uwitwa Joseph Kabila yabagiye kuza igoma akihuza na M23 nkuko byamaze kumenyekana M biravugwa ko yaba igiye kubona imbaraga zidasanzwe yaba igiye kwakira Joseph Kabila wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba agiye kuza kwiyunga kuri uyu mutwe nyuma yuko izi nyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru zigafata Bukavu zikaba zishaka no gufata ibindi bice bigiye bitandukanye kanda like share comment ubundi amakuru yacu uyakurikire 5/5